Image Paodam miyeng tabiri besungbo khurumjari ngasigi maroiba pauda Commonwealth Games ta Sanjita Chanuna India ge anisuba gold phangba sanaroi oire Bharatiya Janata Party Kuntranipan Suba Foundation Day thoram mafam kaya da pangthoknakre SP Victoria Yengkhomna Police Boot ani sangakre Loinana 14 DSA Trophy State Level Invitation Football Tournament 2018 AFC Thawana winner oikre pangmucha khaina pizari Australia ge Gold Coast ta chathariba Commonwealth Games ta Sanjita Chanuna India ge anisuba sanagi medal phangkre weightlifting Sanjita Chanuna kg 53 gi category da sanagi medal laukhibani mahakna snatch category kg 34 aduga clean and jerk tana kg 109 thangatkhi punna kg 132 thangatuna Commonwealth Games ki haujik lairiba record thugaiki Hanagi champion Papua New Guinea dagi Luadika Tuwana Keji Chama Marifunithoi Tangatuna second Taduna Lupagi medal Loki. Canada gi Rachel Levland Bazinet na third Taduna Senjengi medal Loki. Mahagna Keji Chama Marifuma Thoi Tangatki Chahi Kunmari Surabi Manipur dagi weightlifter Sanjita English Nitara Mari the Pangtukiba Glasgow Games ta Nupigi Keji Nifunipan category dasu Sanagi medal Lokibani. Hojik Australia ki Gold Coast ta chathariba konmathui shuba Commonwealth Games na gold medal loduna nation amadi state asigi minchat purakrabi Saikom Mirabai Chanu amasung Sanjita Chanu da state government lupa lakh 35 pina na balau thokre Sanjita Chanu na 53 kg ki women's weightlifting da India ki anishuba gold phangkibani Chahi Kunmari Surba weightlifter asi English ngani taruk tagi weightlifting masana asi sanarakibani Haksel Mantri L Jayanta Kumar Singhana ngasi Imphal East Jilla gi Kyamgai Mayalekaida Imphal East District Hospital sanaba urep uyung tamkre ngasi gi urep uyung tambagi thorum aduda Minister Jayanta Kumar Singhana athoiba mithung kairau kendragi MLA L Rameshwar Mitaina thorumapu amasung Ketrigau kendragi MLA A Indrajit Singha Imphal East Jilla gi Deputy Commissioner TH Chitra Devi amasung Haksel Vivaki Director Dr K Rajo Singhana Ekai Khumnaba Lengbirak Pasing Oina Saruk Yaki Athoiba mithung lengge warol piraduna Mantri Jayanta Kumar Singhana hai miyoiba haibasi kanamata nasiba pamde aikoi punamak hingba pami hingnabagidamag aikoina Haksel Kanglon Singh amadi Haksel Pathap Singh ngakduna thamba tangai fade hiramasiga mari lainana aikoina chahi khudingi April 3 ta Antarjatigi Haksel gi numit haina palan thorom pangthokli Mantri na makhatana hai sarkar asina prajagi aifanabagidamag Haksel Thorang Kayasu Leptan Paikali. Lebak Manungi Thorang dagi Hendotuna Haksel Gilamda Masak Thokpa Raja Ma Oina, Lainanaba Kongtang Kaya Amasu Mapa Lebak Singa Tanaduna Lokatli. Masigi Saruk Ama Oina Raja Sida Lupakoti Chamri Changna, Asawa Hospital Ama Saba Yahanaba Mapalam dagi Hairak Palay Haina, Mantrina Makatana Fondoki. Sagat Kadariba District Hospital Asi Miyamna Masa Makini Haina Kanbagalwenana, Sexina Sanabinabasu Mahakna Apil Toki. Ngasigi Thoramaduda Kendrigi Luching Haksel Bibaki Miyosing Amasung Club Organization Singi Miyosing Nasu Saruk Yaki Bharatiya Janata Party gi Kuntranipan Suba Foundation Day Thoram Ngasi BJP Thawal District Nasu Sinduna District Party Office ta Education Minister TH Radhesyamna Party gi Firal Chingkhatuna Pangtoki Thoramaduda Mitunglen Singh Yauna Saruk Yakiba Party gi Karmi Singhna BJP Party bu Hongtok Piramba Luchingba Singi Mitamda Laikatuna Ikai Khumnaba Utki. Luinana Wangang Loi Kayana Party Asina Laiba Asigidamak Taukiba Afava Wakalon Kaya Luinana English Machamapan Yankaimathoida Bharatiya Jana Sangha Sem Kiba English Machamapan Humputara Tareta Janata Party Oirakiba Amadi Lising Machamapan Maripugi April Tarukda BJP Sem Kibagi Wadi Miyamda Nahona Ningsinduna Harau Nungaiba Fundok Naki. Thoramaduga Mari Lainana Minister Radhesyamna Fongdokibada ngasi Bharata
BJP की lengak laktuna chawkhatpagi lamda amadi lairaba kaya amasung naha oiriba kaya gi yaifanabagi damak paikhatliba scheme kaya BJP na luchingba central government na paikhatliba kaya party asigi chawthokchiningai ni miyamnasu nuksibiduna miyamgi thabak thorom kaya paikhalakpada mateng pangnasi haiki Manipurda ऐतिहासिक सरकार सेम फजना होनाजरी सही सरकार पुनमीन अखोई इफा इफा सूबसू सही फरब सरकार अहम सरकार फजब मौद थबक फजन तौरी कईनो अखोई कार्यकर्ता मैम वर्कर मैम थवाई यावना कथोक लोनना कमिटमेंट होनारपे बोल ngasigi thorom aduda BJP Manipur State ki State Secretary L Tesh Kumar District Party President L Deben amadi party ki thaumi kayasu saruk yaki BJP ki mapok nami thorom asi ngasi district asigi khangabok lilong wangkhem hairok thawal amadi wangjing tenta mandal singnasu sinduna pangthoknaki Bharatiya Janata Party BJP लिंखत की चाहे कुंट्रानिपान सुबगी कुमोन पालन थौरम ngasi BJP कक्चिंग मंडल नसु सिंधुना कक्चिंग समाक लेकाइदा लेबा मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल द पांगथोक्रे थौरम दुदा कक्चिंग एससी की MLA Y सुचंद्रा BJP कक्चिंग के फॉर्मर फाउंडर सिंह एन कृष्ण मोहन एन मनी बाबू BJP कक्चिंग मंडल की प्रेसिडेंट की SS चावबा कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल एन संजीत कुमार वाइस चेयरपर्सन की SS जलजीत Councillor Singh N. Narjit S. Primita N. Memi BJP Enrollment in Charge की ex-president State Santi Sharma District in Charge N.G. Iboyaimon nachingba miyoi kayana daista phangki thoramduda BJP Kakching District की office bearer member sing Kakching Mandal की committee member sing Mahila Morcha member sing amadi atai miyoi kayasu saruk yaki Bharatiya Janata Party BJP लिंखत की बगे कुंट्रानिपान लक सुबा पालन थौरम मनुंगदा Prime Minister Narendra Modi na lairabagi yaifanaबगी दमा करी थौरंग लौखतप याबगे हाइबगी मतंगदा सजेशन सिंह पिरकनबा पार्टी वर्कर सिंगा पुन्ना खनगदौरी डिस्ट्रिक्ट चात्रे कुंट्रामरी की प्रेसिडेंट सिंसु उन्नबा दुदा सरु यागदौरी मदुगी खनबा अदु वीडियो कवरेज के खुथांगदा पांगथोकदबनी BJP ना मालेमगी ओइबा ख्वाइदगी मसिंग याम्बा मेंबर लाइबा पॉलिटिकल पार्टी ओरी BJP की मेंबर की मसिंग करोड़ 13 हेना लई लमदम से की चिंग अमदी तमदा लैरिबा ममित उद्रबसिंग बु खोंगतुना फ्रीडम हई मसिल तमहनबा चानबा अमदी लैफम पीदुना वाना चलाइरिबा मिशन ब्लाइंड स्कूल हैका पोपी बु हंदक मार्च की तांग 19 दा फंगकिबा BJP लेंगा के कैबिनेट मिफमना एडेड स्कूल अमा ओइना लौखत पिखिबगी दमक स्कूल असगी स्टाफ सिंग अमदी महिरोइ सिंगना एन बिरेना लुचिंगबा लेंगाकु हाइनिंग लेतना हराव नुंगाइबा अमदी थागतपा फोंदोरकली इसागे हौरफम अमदी सक्तम ngaktuna thamba haibasi ekhoi khudingmaki ithoni haina art and culture minister L Jayanta Kumar na phongdokre wafam ase ngasi nungthil kangba khubam sen lupna senduna Imphal West ki konthaugjam AC gi manung jana leiba kamong da pangthokpa iningthau kangba ningsing kumon thoramda athoiba mithunglen gi warol piraduna mantri na phongdokibani mak na hai aikhoina isa isa gi haurakfam kaudaba haibasina aikoi manglom na changsinbagi khudong chaba du fanglabani ngalingai matamgi chanabi amadi wakhalon ngaktuna chatpa haibasi aikoi gi freedom na pham oigani amadi masigi damak aikhoina chakthok chiningai oi haina su minister na phongdokhi ngasigi thoramdu da konthaujam AC gi MLA Dr S Ranjana thoramapu amadi kairau AC gi MLA L Ramesona akhanam mithunglen oina saruk yakhi Kakching district ke yam namak maru oiriba mafam Kakching kaithelda miyambu tingbang na bagidamak Kakching Bazaar Business Welfare Kakching na sponsor tawduna saba police boot amade khongnang mari fangbada saba police boot Kakching district police ki SB Victoria Yengkhom na Revan kaptuna sangakre police boot ani asina Kakching kaithelgi mafamda miyamda khudong chada bathorakpada 24/7 police personnel singna mathau tawduna tingbangani haiki Ngasigi police boot sangabagi thorum aduda Kakching Bazaar Business Welfare Association gi thaupuba singsu saruk yaki Kakching Bazaar Business Welfare Association na Kakching kaithel gi mafam singda miyamda kudong chada ba kaya thorakpa yabadagi madu thoktanaba matam chana ngak selhongnaba pandamda police boot sing sponsor tawbibagi damak SP Kakching na kabua bu thagat pa phongdorakli
Tade suba Central Pay Phanghalu haibagi wakat mifam ama Kaching District Pensioners Association Kaching na senduna Kaching Chumnang Lekai de Leiba representatives of lowest role gi Sanglen Manakta wakat mifam Chatagre wakat mifam aduda Manipur lenga ki employees amasung pensioners sing da tade suba Central Pay English ngani tara taruki January amadagi chatnahalu fixed medical allowance tagi lupa chahum dagi chawada hengathalu haibana chingba wakat warol kaya theti Kaching District ki tungan mafam kaya dagi pension singna wakat mifam aduda saruk yaki ba Kaching District Pensioners Association Kaching gi President Pini Maina Fongdurak pada India gi state kaya da tare suba Central Pay phangnakhrabasu ngasi fawba Manipur lengakna Manipur dadi PB dana lairiba asi khantha biraga athuba matamda PBU haina phongdoki ko gi tare suba Central Pay asi Barok ki ayam state loina ba sana hingre ade Manipur de ngasi bhawba haiba tare suba Central Pay si uji bhawba implement tawdri ade masi implement tawne dongta ko gi sarkar thabuk tawba karmasari sing adiga thabuk te potharaba pensioner family pensioner sing thu basrida yauribani aduna masi athu matamda Manipur sarkarna thabuk oina paket pinu Health and Family Welfare Department Government of Manipur gi miyek makhada Primary Health Center Morena Measles Rubella Vaccination Program gi saru ama oina Primary Health Center More gi Medical Officer in Charge Dr. K.H. Santi Kumar na luchingba team na Chandel District ki Kengjoy Block na ko na chingi manung hanjin na leiba Village Thingphai Gamphazot Goldam Changpol New Changpol Si Gamnom Kangtung Old Changpol Village Singda Leiba Angang Singda ngasi Measles Rubella Hida Kaptokre Hayengna New Samtal Village Yausanduna Manaknakpada Leiba Village Kaya Yauna Vaccination Kaptokani Haidi Hida Kaptokpagi program asi ngarangdagi chatharakpani Tamenglong District ki Tausem Subdivision ki manung chana laiba Faidol Village ki lambi asi ka hena fatabana chathok chasin tawbada awaba kaya mayuk na rihaiduna kunjasing amadi mahiru na lambi sembiu haiduna rally chatkre rally adu Faidol Village dagi hauraga we want completion of our school road please develop our school road railway damage our school road haina thaba placard sing paiduna public field fawba chatki Ngasigi rally adugi matangda class 8 tamnibi mahiroi amana phongdokibada lambi asi ing lisingani tagi railway construction na thabak haurakpadagi problem adum leiba hauraki lambi fattabana maram oiraga school kabada school uniform amadi khongup loina modli atopa satragumna taru tanana school kabadu aikhoisu pami maram aduna lambi asi sembiu haiki Kuki NP women wing ki IWW gi chairperson Boysai Singsan nasu Jiribamdagi Infal Chatpagi Lambi NH37 Lambigi Ye Thangmana Kanda Lairiva Faidol Village Asiga Fauna Bagi Lambi Asi Mamangai Dadi Lambi Ahum Oirami Railway Construction Lakpadagi Lambi Amata Oide Lambi Asi Faidol Village Asigi Yam Namaru Eva Lambi Oidi Lambi Asida Railway Gi Road Lord Puba Gari Singna Chathok Jasin Tawbana Lambi Asi Amuka Hena Soale Lambi asigi matangda satra satri amadi khunja singna railway ki miyoi singda haijarubada meter sangwa fawbadi sembi bangamgani hairaki Masidi Faidol Village asigi lambi asigi saruk ahungi amakhakta sembi bagumbani maram aduna khunja singbu nuksibiduna amadi satra satri singbu nuksibiduna makogi school kabagi lambi oiriba lambi asi makogi school fawbadang sembinaba mari lainaba authority singda haijari haina phongdoki Mr. Bemong Silsi amadi Mistress SR Akim Silsinu ani Mantri Pantha Village Chandel gi khulakpi famdon kabagi thoram amangasi Manipur lenga ki CAF NPD Minister Karam Syamna atuba mithunglen oiduna Mantri Pantha Village Community Hall pangdokre thoram aduda ADC Chandel gi Vice Chairman TH Joylam Kangna thoramapu loinana Tamenglong SC gi MLA Samuel Jendai Kamai amadi handa pangthokiba Manipur Vidhan Sabha Mikhalda Chandel AC da BJP gi mirep oikiba Olis Silsi lamkangna akhana mithunglen sing oina saruk yaki Tharomadu da LNKK gi hanagi president D Thomdokna khulakwa famthon karaba Bemong Silsi amadi mahaki colleague member singbu wasak lohanki loinana LNBA gi former executive secretary Reverend J Simona
नौना खल्लबा खुलाकपा अमदी अतै थौ पुगदबसिंगबु मखोगी थबक थौरमसिंगदा माइ पाकपा ngamnabagidamak इश्वरदा थौनिजखि नाट की ओइबा जगोय इसै कयागा लोइनना पांथोकिबा थौरम अदुगा मरी लैनना थौरमगे अथोइबा मिथुंगेन ओइखिबा मिनिस्टर कराम श्यामना हाय मणिपुर चौखटपा हाइबसी भारत सरकार डिपेंड तौरगा यारोय चौखटपा चौखटबा हाइबसी अखोइगी रेस्पोंसिबिलिटी नि चौखटनसी हाइरबदी अखोइ मसेल नुंसी चानना अमगा रेस्पेक्ट तौनदुना मतेंग पांगनदुना होटनमिनर मतमदा पिखरबा मणिपुर असि मालेमगी ममांगदा मसक ताकपा ngamgani लोइनना शांति लैबा लमदम अमा ओहेनबा हाइबसी लमदम असिगी नहासिना लो एंड ऑर्डर ngakna chalaba khaktada ohenba ngamgani haiki मणिपुर चौखटपसे भारत सरकार डिपेंड तौरगे यारो चौखटपसे अखोइना पोरकदब चौखटरे अखोइगी रेस्पोंसिबिलिटी चौखटले अखोइगी रेस्पोंसिबिलिटी अदो चौखटलनजे हाइबा तारगदि अखोइ नुंसी चानना लैबगा अमगा मतेंग पांगनरगा अमगा व्यवहार तौनरगा कोऑपरेशन पिनरगा हाइदि होटनामिनबा कांग मणिपुर से पिखरबा स्टेट से पृथ्वीगी मांगदा अदुमक सक्ताकपा याबा पुरे National Cooperative Union of India NCUI New Delhi की लिचिंग मखादा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन MSCU ना सिंधुना नोमगी ओइबा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार अमा थौबालदा लैबा खेत्री संगलेंदा पांगथोखरे Role of cooperatives for the economic and skill development of SC and ST हाइबा हिरमदा पांगथोखिबा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार अदुगी हौदोपगी थौरमदा मणिपुर लेंगा के कोऑपरेटिव सोसाइटीज की रजिस्टर एस रूपचंद्र IS ना अथोइबा मिथुंगलेन मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लंपेनपाट इम्फाल की प्रेसिडेंट एल तोम्पी सकना थौरमपु अदुगा MSCU बेली की वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती जिना पोचंगबम MSCU हिल्स की वाइस प्रेसिडेंट जांगखोंगम हाउकिप MSCU की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मेंबरसिंग सौगाप्रम हेमंता अमसुंग एल बसंत शर्मना अखनब मिथुंगलेनसिंग ओइना सरुक याखी तुंगदा NCUI प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कमिटी मणिपुर की चेयरपर्सन जिना पोसंगबमना चेयरपर्सन ओइदना पांगथोकिबा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार की टेक्निकल थौरमदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज मणिपुर की डिप्यूटी रजिस्ट्रार की H तोंबा Directorate of Tribal Affairs and Hills Imphal की Deputy Director M Faizao NCUI Women Education Field Project Imphal की Project Officer B Joy Srina Resource Person Singh ओइना सरुक यादुना Cooperative Movement की मतंगदा वफम कया मियामदा सुगाइना थमकी लोइनना NCUI Field Project थौबाल की Project Officer TH पहाड़ीना rapporteur ओइना सरुक याखी थौबाल डिस्ट्रिक्ट दा लैरिबा तुंगान कोऑपरेटिव यूनिट सिंगना सरुक याखिबा सेमिनार अदुदा सरुक याखिबा सिंगा रिसोर्स पर्सन सिंगा इंटरेक्शन तौनबगी प्रोग्राम सु पांगथोकी थौरम अदुगा मरी लैनना MSCU की प्रेसिडेंट तोलपी सकना फोंदोरकपदा नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ना लंदम से लैरिबा कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंग असि प्राइमरी लेवल दगी हौरगा स्टेट लेवल फावबदा अफबा मूवमेंट अमा लैहनबा ngamnaba amadi movement asi society की मिपुंग खुदिंगमकदा खंगहनबा पौदाक मतुंग इन्ना सेमिनार असि पांगथोकपनी सेमिनार असि स्टेट लेवल अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल की ओइना अनि थोकना पांगथोकपगी मनुंगदा ngasi पांगथोकलिबा असिना अरोइबनी मरम असिना कोऑपरेटिव असि चाखोटनबा होटनबदा सरकारी माइकैदगी अमदी सोसाइटी की माइकैदगी पुनः होटनमिनसे हाइना अपील तौखी बिबकलना एकोई मणिपुर द लेरिबा तोंगा बसिंग की वरो तंपा की वरो लेरिबा डिस्ट्रिक्ट तरा थुक्सिदा एकोई पुनः मस्ता सोसाइटी तो गिरिबा एकोई तोंगा सेक्टर्स देर सा तोरिबा कांबु सिंग पुल पुंजिलगा एकोई पुनः इहौजे सागदिनरगा अदिगम मणिपुर की असिगुम सोथरबा एकोई सेमिनों की फिल्म गलद्रिबस्ता एकोई पुनः स्टेट सी फिल्म गननबा अदिग लोइना लेकाई फिल्म गननबा अदिग लोइना डिस्ट्रिक्ट की फिल्म गननबा हाइबा सपोंगिन प्लक्सन को मिनरगा कोई पुनः होना मेरे से हाइबा वफम थंदरगा ए मयाम पुनः मक्तैना सानबगी पाव डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंगना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मखादा सिंधुना चथरखिबा 14 DSA ट्रॉफी स्टेट लेवल इनविटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 ngasi loisinkhre टूर्नामेंट असिगी विनर AFC थवाना ओइख्रे ngasi DSA कक्चिंगी प्लेग्राउंड दा AFC थवाल अमदी KPSC कक्चिंगी मरक्ता सानखिबा फाइनल मैच की अपीबा मतमदा टीम अनिमकना पांजल अमता चनबा ngamdabadagi tie break kaunabada AFC na KPSC bu panjal mari ahumda maitiba piduna AFC winner oikibani tournament loisenbagi thoramda Bhavina Diagnostic Center Porompat Imphal Managing Director Dr. TH Dabalina athoiba mithung NKH Brickfield Khongjonggi proprietor
N COVID-na Thoromapu amadi Jivan Hospital Kaltingi Managing Director Dr. Y. Ashok Kumarna akhanaba mithung oina saruk yaki. Tournament asigi Best Manager KPSC Kakchingi N. Binod Kumarna oikre. Highest scorer da AFC Thawalgi MD Riyaz Khan, Best Goalkeeper da AFC Thawalgi Ki Anand, Best Midfielder da AFC Thawalgi MD Riyaz Khan, Man of the Tournament da AFC Thawalgi MD Sahidur Rahman, Fair Play na Absamantaki Ki Chinglen Kom, Best Defender da KPSC Ki N Sanjeev Kumar, Man of the Final Match da KPSC Kakchingi N Dhruva, Best Coach da AFC Thawalgi KH Inauchana Takre tournament ki winner da Lupali Singh Yankai Amadi trophy pigi. Aduga runner dana Lupali Singh Kuntra Amadi trophy piduna ikai kumnaki. Aruibada Maruiba Pau Amuhna Bizari. Commonwealth Games da Sanjita Chanuna India ge Anishuba gold fangba Sanaroi Oide. Bharatiya Janata Party Kuntranipan Suba Foundation de Thoram Mafam Kaya da Pangthok Nakre. SP Victoria Yenkhomna Police Boot Ani Sangakre. Loinana 14 days 8 trophy state level invitation football tournament 2018 AFC Thawalna winner oikre. Ngasigi damakta de Paodam matang sin loijare miyeng tabiri basimbo amukana kurumjari.